the fire there nearby the houses there. Daar het laat woensdag aand chaos uitgebreek in Vredehoek. 'n Weggolbrand teen die hange van Duivelspiek het kilometers se eiendom wat aan die berggrens bedreig. So, how long have you been busy? Only half an hour. I came from Tableview. I see. What are you, a volunteer or? No, my mother lives here. I see. Go! Die kenmerkende drieling, Lisa Park woonstelle, moes op dramatiese wyse ontruim word. Okay. Oh, you're going to take them off? Okay.